langda lengsen bina bagi tamak ahan domak tada nolokna kausin jen. We are greatly honored to have with us respected President of today's function, Sri S. Mangul Jau Singh, Chairman, Film Forum, Manipur. We extend our warmest greetings, sir. Thauram mapuna, pam langda lengsen bikrama matung nasida. Thoidok hendok na kai kumna jariba. Department of Social Welfare, Government of Manipur, Secretary Manipur Secretary Oibiriba Oja and Geoffrey IS Book at the Mitunglen Pam Blanc the Lengsen Bilabagidama Noluna Hungachen. Would like to request our respected chief guest of today's function, Sri N. Geoffrey IAS, Secretary, Social Welfare, Government of Manipur. Langdaling sendi kromatung nasi orang nasi akan berhubungin langdaling sendi nak kita mat. Pada hidup ni kait punya jadi Department of Social Welfare, Government of Manipur, ye Director PPD Pak, Oja Nangong Uttam Singh, Oja Busu, Nolongna, langdaling sendi nak kita mat. We extend our most cordial welcome to our respected guest of honor of today's function, Sri Uttam Singh, Director, Social Welfare Department, Government of Manipur. Horoki mapumadi atau mitungle loina na akan mitungin singna pam langdaling sendi kromatung nasida tangdoi singoi kai pun bukca boina atamba Manipuri Yongi fi Prodol Kamjana bagi Tanjadulose Ipak Prodolasi Film Festival Sigi Vice Chairman Punya Tokubi ini W Sanakombina atau Mitungle Amadi Toromapu Wena akan Mitungin Singda Prodol Kambigen. We are taking this opportunity to felicitate and honor our respected Chief Guest, President and Guest of Honor of today's function with a traditional Kenyan stone. And to do the honor, would like to request Vice Chairman of this festival, W. Sanakobi, respected man. Ahanbada, masih kalau masih ikai penajariba, kalau mapuin yang isinbiriba, Pajama Gota, Mapam Bekuna, Namjariba, dengan nasibatan kedua terjaga ikai penjaba uceri. Mapandara ikai penjariba masih kalau masih cerita soalnya isinbiriba Sri N. Geoffrey IAS. Thank you so much. Matangdana ikai penjariba guest of honor wina Lekshin Biriba Sri Uttam Singh, Director, Social Welfare Department, Government of Manipur ki mafam da soy kuina langjariba lengyana sima kudo tamjara kai kai na boccha bagi danjang to lozari. Agachari Yongi P Kudol Tambika Matung Mitong Singi Mapamda Momento Kudol Tambina bagi Tanjado Logjage Memento si Lamdam Sigi Film Producer Amu Wibadanatana Ipak Film Production Manipur gi Adum Labas Secretary Amusu in Topubiriba Aduga Film Festival Sigina and Banner Wibiriba Oja Rakesh Naorem na Atu Mitunglen Amadi Toramapu Loina na akan Mitunglen Singda Matan Sina Kudol Tambigin. Renowned producer and the convener of this festival, Oja Rakesh Naorem, is honoring our respected President, Chief Guest and Guest of Honor with a memento of this festival. Ahan Badekay Kunajariba, Chief Guest ki Famham Lang, the Linchin Biriba, the Geoffrey Mafamda, memento Simahana, Kudol Tabjari. Matang day kay kunajariba nga sige thawra masige
Thoramapugi Fapam Langda, Lingshin Biriba, Oja S. Mangul Jau Singh, Chairman Film Forum Manipurgi, Mapam da Suma Mento Sima, Kudol Tabjabagi Tanjadu, Longcheri. Thagachari, Aroiba Sina Ikai Najariba, Guest of Honorina, Lingshin Biriba, Sa Nango Mutam Singh, Director, Social Welfare Department, Government of Manipuri Mapam Dasu, Jamlaba, Memento Asima, Kudol Tabjabagi, Ayaba the Loseri. Thagachari, Thorangi Makasa Zarak Pasidi, taking a loy power, Asuyam, Yahun Pitan the Pagitamata, Ekoi, saying the Bamira Sukapagitoro. Pangtukchan na bagi tanjado lobjagi nasigi thoidong nei kai khumna jariba athoiba mitung nei pham lang lengsin beriba ozana haiba mairasi busing biduna sukat bigen Mangalgi masuk irapa mairasina thogalagi pasugum Anisubha International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 na mangjari mangla nasisu malin pumbada ngalan do oirasanu haiba magola siba atu nijari thoram sigi hodong mairasu tapikra matung nasini nasigi thoram sigi tara moksagi waru thambila bagi tamakta Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 Sibu Present Tohiribi Ikat Kumazaribi Ningomba Pompi Rani Bala Lema Proprietor MS Purnima Enterprises Who Laluna Oxygen Second International Manipur Short Fiction Film Festival 2022 की Ipak Film Production Manipur na amadi Department of Social Welfare na kusum naduna pangtok pigiba sigi thoram asida ngasigi atoi ahen tanabi bagi manam matumi atopagi thoram asida mangdeleng sinbiba ikai kumnabada matik saraba ngasigi function asigi mapung pan binabi daunta Miyambu ay naahan magdada taram na oksiri. Loy na masigi si Pampamlangda Lengsin Biba and Gilbert IS Secretary of Social Welfare Government of Manipur Viso handa magdada ikay kumnaza loy na taram na oksiri. Loy na President di Pampamlangda Lengsin Biba ikay kumnabada matiksaraba S. Mangwanjang Chairman of Film Pro Manipur Viso Aine kai kum na bau tsada urang na taram na okseri loina na guest of honor di pampam lang den sen birba ngasigi thorum asida asuki mating pang birba sar ngam utam sinbaja ina kai kum na bau tseri loina na ngasigi akso en kana bagi thorum da den sen birba ahan na man puna makusu taram Ningomba Mungbi, Rani Bala Lema. Welcome address Pibiram Bagitamak. Taramno, Upagi Waru, Tambikrabamatung City. Karigidamakta International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 C. Pangtuk Libano Haibagi, Nungi Weba, Warul Tambina Bagitamak. Aikoina, Tudok Hendoni Kai Kumnazariba. Film Festival Sigina Convener ki Thopu Biriba Oja Rakesh Naorem bu Keynote Address Pibina Bagitamak Nolung na Kausanjan Convener Festival Committee Shri Rakesh Naorem will now give away the keynote address of today's function. Ipak Films Production Manipur na Department of Social Welfare Government of Manipur ki sponsorship makhada Film Forum na
ayaba pibidana pangthokjariba Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 asigi award ceremony asigi phambak talengsin biriba thodondani kai khumna jariba Social Welfare Department gi Secretary ikai khumna jariba Sir and Geoffrey IAS ikai khumna buchari Thoromapu gi phambam lang talengsin biriba thodondani kai khumna jariba Chairman Mingwen hangga jarabada Sir S Mangol Jaut Singh ikai khumna jari loinana film festival asigi hek haurakpadagi na hujik phawba tathok tasin tawminadana awaba kya puminaraba festival asigi ngasigi phambak ngasigi mikup asi oinaba honaba mikup asi phawbada mikup kangdana koina tathok tasin tawminajaba aduga Social Welfare Department gina Director oibiriba ikai khumna jariba Sir Ngangom Uttam ikai khumna buchari Manipur drug ki nambiriba filmmaker punamak afaba film ngakane haina lojai ngasi ngarang se officer sulai telephone sulai kanarmo mayamna film kumgani pan thajalaga subnagi madigi crew member laibadi around chamaga yankhaidai na chani gi mayane madida crew member yauna laiba magi credit lines masiti de subnagi tare nipan tarama thoi ni thoi khatai kuna pijabasi masida pendamina YouTube tagi lokthok piro natre haragana aikoi film do aikoi do asoi do kadawai do juri ne iraga koi film dom tang haibi akpa yaga kana toma to ama different angle dagi social media na Facebook te ibasu yawi hanni yengwi wafam na chade public place ni kangjari base manipuri gi kwai gi maru oiba auditorium amagi platform dagi haijari base aina film aduguma film maker singdo sauba na chade aina haijari madudi aina sai panjaki baduni Ipak films na singiba jagoi competition the prize phangudadana ningamdana hangibi Sonia Masado masidi Manipur gi icon oire prize masa ko phangkibi thosom lansna malengi oiba phambak ta leppangamai aduga Narmada Sawaijam State Award phangbo oire masidi jury na pibi bani Ipak films ki film forum gi Department of Social Welfare gi only organized of javane na koi da leba hidden talent singado Akian film da Manipur je drug free oina na bo na bada adom na loba thodang do lobi u haidana thamjaba thim ma khitne koina thamjari ba pricing sidi akoi jury da foreign tanja sarabadi jury chairman oi bere bi sema akoi Hemavati na soidan meko amane gi tanja saragadi koi madigi special thambagi tanja phangagadi koi phangan jagya na thorang tokjari aduna madugi complaint khudi mato department da natrana Ipak films da natra film forum da tawdabida ai film da karai da sobi yaw khaba jano haibasa amuk hana nainabagi tangai khadabam pechelapada Ipak films production Manipur na handaki festival ase hek loibaga koi amikta ai ba seronama thajanaba koi draft tawjare Ipak films ki tongan ba koi ge leijari ba advisor aduga president aduga koi ge executive committee khana jaraga koi pandemic manung sigi marak saida koi annoba singer me ama thorpoi koina YouTube ta kaida koi blog sema aduna angang sing saida nationalism gi waklon mama leba ang sibi waklon se challenge na bagi pandam da koi Ipak films production Manipur na koi amikta mama gi fast track ta sia thajaraga thamjarabani pandemic sini yamna cancel padagi kon pangthok ngam khidaba handak pangthona thorama tokje madidi nationalism da yampham oiba maribak marandam bunung sijaba naha sesapa chingbo promote tong bi wakalon da ekoina Ipak films na amik khusun naraga achauba mega haibetare amik na su best of amik pangthoga lady tagum sung ekoina Ipak films ka collaborator sin na thalang tokjiri besina koi leba mengode yong phamoiba isai yoiba yam akhanda ba competition ma pangthona ma tholang tokjiri masi ge maru bi maramdi aikoi gi iramdam sige aikoi ge lon aikoi gi culture aikoi gi sector mayam singa abonabada film amadi sei gi medium sina masina khwai gi araiba pambe oirakpa aduna maram oirakande khan hariba khongthang ase kai lokhana ba thorang tokjabane na losinjage Ipak films production Manipur gi maikadigi tongan ba thobot thorang kya ma pangthona ba koi thorang tokjari haukiba pandemic manungda khenjonglang theater ga khusun narga Department of Art and Culture gi senthang makhara matamdu sar
Pango Tamna Director Ibirami, Adaba budget the Yaudragasu, Pandemic Manundangang Singda, acting class 45 days, whole Tauraga Hibatare, acting class Mato, the department, a Choba Chapoto, Viragai Park films now, Sinjaki Madus film forum now. Film festival asigi convener oina thokpubiriba kaikhuna jariba oja Rakesh Naorem na Manipur film gi asumlaba taibanda Ipak film production Manipur na hona khiba aduga culture gi maramda atei atei forum kaya da hona khiba kaya pumba marik sumna paudam birame loina na tongan tongan ba award sing phangbiraga da film tar si thorongi mapu amadi athoi mithunglen amadi khanaba mithunglen gi aya balo zaraga miyam da gi hanjana bagi tanja do longjari let's make Manipur drug free haiba themasi da yumthum oiba film taru asi punna yengminna bada hena khudung sana bagi da makta phambak tension biri ba thoilungna ikai kumna jari ba angbaloi singna auditorium asigi mangda thenduna thamjariba phambak thak asida mikup khardang lengsin biranaba nolungna hangatche Manipur State Film Development Society की सिंबा पहले से डिटेलिंग सिरा नेशन बिगिबा फाइकुनो नसी Manipuri cinema nungsijaba Manipuri maro nungsijaba singi yai paradun ameni Ipak film kalau kesana memang jadi ini horaga international di ada short fiction film festival Manipuri London number atin ba film festival pangkuk salatan anda masih festival di macam asigi ani suba edition pangkuk sare masih si award ceremony ni maruina award claim to bigada ba film sing sangai ba jury members sing recommend to biramba award sing from bigada ba ya puno lesin ba legire to do ni lunga ai noai jeda ba di festival director mo Jangan iba ni lag na betapa. Isda. Oh, siapa iba? Yung silang na paano may nakita niya. Nangyayos sa sata, kung hindi kayo tumutulog. Selfie din ako iti. Ano yan? Ay, ilan sa sata sila na tro. May biri may nama mga tais ko. Kasi tamo, ay ilan sa sata sila mo. Tayo na biri ini niya. Once again, would like to request our respected Chief Guest, Sri M. Geoffrey IAS, Secretary Social Welfare Government of Manipur, and our respected President, Sri S. Mangoljot Singh, Chairman Film Forum Manipur, and our guest of honor, Sri Kangleipak Singh, Director, Social Welfare Department, Government of Manipur. Athoi mitunglen namadi thoroma pu khana mitunglen singna amukana phampham lang daleng sin bi kraba matung asita ahan warul thambi na bagi damakta thuidok hendongna ikai komna jariba
Thormasiki athoiba mitung len oina lengsen biriba Department of Social Welfare Government of Manipur ki Secretary N Geoffrey IS pu nolukna wafum kradang thambiram na bagidamak noluk chari Han Maktada Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 Haiba Award Presentation Ceremony asigi President Department of Election Biriba Sri S. Manguljaw Singha Chairman Film Forum Manipur Guest of Honor Sri Angong Uttam Singh Director Social Welfare Convener Festival Committee ki Sri Rakesh Naorem Mang Election Biriba Election Biribi Film sector da Thaupubi Singh actors, actresses, directors, producers, invitees Singh organizers Singh Mayapunam Puaham Kita Kolum Jari Film gi impact hai gadra film gi sector hai gadra masi koi gi pickling ngai dagi satra satri ori ngai dagi adum koi loiner ga laba adugumba sector ni jikan gi generation de khangde dubu akoi matam da di school dagi college dagi chuti hura laga sinma yang ba kangbu ni khoi di Madugi gaitare ngaujaba films ki impact cinema ki na koi ki human psychology da society da individual da lagi ba impact madu kayamuk maduna kayamuk koi bu influence to ke habito masai koi ki convener da haki warol da sum ta ba sum ningsing ko sum award ki matang da 2012-13 14 adwai matam da rural development department joint secretary in puri center da Delhi da koi NIGS ki madu ki workshop kari hoi chahi wedding da wadu program yaw na bagi chat se na koi matam da minister taraga ko chala Chat pasida koi ki state ki team mamahana mamang da mangson na yoraga koi ki IAC ki matang da awareness create to ina is ki matang da madu bi su koi ki meeting du ki venue to da sillaga le me koi manipur team su participate to me hai fetan koi ju manipur ki la ini ru to bani na koi ni se to raga yenge manipur ki kamai silliba kholi ba jano na form giba and I just promote on our calendars and sing but different items sing display to the CD cassettes sing kari sing koi videography kari mayam display to the tawla ram mudu koi state team de koi coordinator ma yawe bo chobu ko ma hare is sar koi mani puting je award phang dore send kari award no IAC ki exhibition ta wi See what Manipur koi a small state the Manipur first out of a nation. Jumbane Jumbichi Chasena I one of the perform the revenue. And I can you can have a voice and a gay. Yes, I told him Torabani. At the big stage, I might quite the Wazano. Tamil Nadu Gidimo, Taragamoji first than the fast other Manipur, you can fast other nation. Pare Wakan excited or what from the Ravanina. The gay man holder, because my arms are coming. Nis a man coming. Jumda in the family.
ibu chokoi kari question moina jeke exhibition gi jaka dore moi leuri legi de minister sai ni phasna haina sa koi mani ko award phang dora mane ne ma ju thajate chumba ne kari award no so IUC gi da awareness create to da ko je mani ko je one of the top states ni lawe moina adugi award ne sent yam phale na seti legi de award lak to ko gi matang yore Dr. President saya ke state ke saya ke jauh jauh officer sing kakatan kota na miss live miss sing ka logo i aku juga kales dan kakatan ke awal waktu itu miss saya miss ke awal waktu ini kau kan kau juga excited orang ada ke mani bugi rezeki awal saya lapor aku sudah ICG da hilang da ICG field da small stage ki mereka ni punya first Aku award lakat pina ba kakat piro hai saya. Aku kata ini ibu jadi sekal lakat kene. Sia sekal lakat. Ada kiti misa su ika. Nanti min lain kain tu ada hydra. Kakak lagi macam sekal lakat tak ngoi dah kau. Mau berharap saya ibu mancing jadi ni. Aku juga official macam ni nak. Award aku selalu ni ibu. Jadi kita kaim hai deh, tinggal kada congratulations kita yang parian. Halai mani pura nongi le ke bang certificate pula, certificate nang kaje tiada sih. Yare, yang ada nang nang kaji lu salo. Cuma lagi mayam display tu pergi utpa lima kali sini ya. Jadi tamu Rakesh ki convener ki walau lusu saya hai ki pak quite again like garner to bahai katra YouTube to thakat pada modern na kan thamile me because hai bama ki theme to wari magi storyline atopa amag manara mi hai bagi copy to sin ba New bagi mahu saya kopi tu macam ni, lagi matuk tamas. Pikling ada, koi, nanti saya pasal ramai, pikling ada. Actor, particular lagi desain yang taruh saya ke miwan lagi hilang tahu, harau sebab. Atau pas hadam selai. Mana nanti mana kopi tu, raga ini itu ada ke help saja mana itu. Ada tu kita ayu sound dan nama ini madu atau desain nama iba hu. Madu tu pasal dan mana kopi tu ini ko. Ada tu mana itu kita. Nama itu mesti surah sound ini. Kadang kau tadi mata tu kau terkini ko. Mana hilang siapa. Masih kita impact kemana tu beda je. Aigi handwriting je. Aigi TV handwriting boleh. Nanti aigi design lagi je. Sondo ikra. Utam ko jo kang bani. Any doktor ko thoro handwriting TV dah aina nu hand TV. Artinya isagi original lepa kalau lek tu kopi tu simple benda. Simple benda saya kira saya atau pun design hot ada saya kalau mah isagi lehu tu betul. Chin macam mahu sana kau yang saya cakap. Pikling ada ke ngam sini polok pada ke. Parents singga tapi tu ini. Mana mama hai tu ini mana bobo, dau, bapa. Koi dah gogo. Berapa nyau. Tapi tu basic step, first steps. This is one way of learning. Masih angam katam na bagi basic stage ni aham horo bagi. Then angam sini kan horo kanda. Saya masih imitate horo kata ini ba. Simba horo kata ini ba. Mapa bunga toriba, mama toriba, mesin toriba, atau pemimpin toriba. Any action sahaja sama atau mesin dia macam tu ini angam sini.
Sigi stage ita masagi aku na sumtho au jaga di angang do aran balam bi sa kita yun angang do na ahangi matau da mina akam pe ngang kari madu ja sai hu jaga di mari yare khala ka matu to mari habit kita yun afaba toraka afaba immediate toraka afaba behavior pattern afaba activities toraka madu da ku appreciate toraka na madu adu ki lambi da in kita sa kita riba copy the worst step mari sinba step mari kuigi role model hai gata particularly mari mindset mana identify taro ai ma follow to ni mana pamsiru ba film ke actor or film ke actress or bi politician or bi mari class mana dinner jan ba mana ba wi mama na bi oja or bi mama or bi babu or bi mana ngaujuru ba lukjuru ba nuksijaru ba adu gamba mi wi bi magi behavior pattern magi ma tawli ba ngam thorak ba sak thorak ba adu simba copy to madu manana chat ba na basi new nature modeling as a psychology da simba sta basi hing basi magi impact se kayam sa ke new ibn hai mana aina xyz ama agi pamjuru badaki nuksijuru badaki ngaujuru badaki mabu yamna ani khalu badaki haiba tare ko sida laiba koi ke impact se kayma u ba taba ba sina mau koi copy to ni haiba tare ko sining bada sakma ta ni bada hen impact oi be en ke hatare influence to ngam larik pa bada su tuminna pa baga sagi pa batam sang sagi hauna ba khonthong na pa ba hauna pa badana hena kuin retain to ngam okay man koi memory ta ko similarly sagi sight u su phangba ta su phangba emotion su pi ba ngam ba adu ma medium oi batara ka de man copy to ning ba ma sining ba pot to madu ke influence to hena su impactful oi ba ngam that is why cinema hai se koi film ki medium se asukematic powerful is na si ki medium sita u bu su phang doi ni ta ba su phang doi ni emotional kanom se pi ke tar that is why si ki medium se asukematic important way asukematic impactful way it's a very powerful medium for bringing about social change aduna ahan bada akoi organization da amsu koi maruina si ka kusam tar ka sa ne ba mayam phuna ba amsu ko dai te tam si kusam naraga si kumba hoga koi festival sibu mai pa ba honar ka si ki stage purak pada torma mayam sing si ubata ta sing na nungai ba fauzai because it can bring so much of change it can bring so much of positive impact on our society powerful oi ba ki matik masiki medium se season na ba sisu automatic care lo bata kata hai lana season na is going to create a wrong thing in society sumna season na kana madu ke impact to individual ta society ta ajaga tari ba society ju afa la bi bo tari ba lana season na kana aran ba la bi bo ke obi gadari ba research ta bata kata hai sigi medium sta ko portrait or basi sagi superficial kano na tabang sagi kano timam lai re ai tari si to si ko adu tar ko wai masang tor ka display to na tab you need a lot of research mani research of gra bani film society sector ke nate atu ko si yimu media yo be ko research abu khara wat bani sagi particular news sama reporting to mata na sagi madu te investigate targa achu muna kaino aram muna kaino madu kang da bida x ta le khabar phom hai phom ba there is not news there is not media da phom ke hai tar ka di sagi manung sanjal laga madu phom ni ba kaino achu musni kaino the different aspects
Madune Fonga Dreams. Isama Kingarubakin and Haja Tigication. Twice I get carried at another official method. As I get method of Kaino Kanga Vita Kananama Hire Maduda PS Roga Kabata Ponga Migi Karius of Payaba, but now the way about the room is pathetic. Second occasion that they didn't have this is not professionalism. Ethical media to Kangra. Research the way I say it applies to media, it applies to every sector. Government is so, private is so, film is so. Was able to portrait of the habitat, reality to portrait of the Jakarta, reality to Karino. The problem was when the Sigi film festivals team the government sector, the key Manipur drugs the can see how we team the Sanchil Laga, because Sanagats Alisi Karino, because it's a social issue, first of all, a learn about effect of the issue of money. The Parmenisina Sigi drugs key issue. Department of Mabu and Habitat Sigi, Metasit on the Adu issue or Luba. Sinus Marama money. Under the Machida reality potato by say problems is solved of the high target. Problem the Kaino to put pump Sangiba. Mayam Paminaraga something, any issue, any whatever. Solve the high target problems. Better the senior conductor solve the similarly, drugs key issue the drugs keep money put a language problems. Deal to handle the high target different aspects to address the water category never. Present of give 6, all those 6 cannot be. However, Maduda woman is like among the people market impact drugs season the raga family members is not family people impact our financial problems create family problems create Mari Mata Kainarapa, those are the issues that are important. With the boo, in my opinion, problems are to the and a child. Manipur na laiba jaga si koi north east ki kham tenga Myanmar ga taina ba jaga Myanmar lanthor ka Laos Cambodia Vietnam dai drugs ki kwai da ki kaino ba jaga ne drugs trade da automatic negative lom da maming chatpa golden triangle haibra adu ki jaga ta yam na ba kaino ne akoi ki border porous koi fencing tawde Zagasi fencing tau the banana forested area so about the border lazy geographical terrain lighting Asoiba Karima Aramataba Matoromada do the tenant of Sanga but the Yana difficult Zagani difficult area Sigi advantages Sibu Sigi situation Sibu advantage when a lower drugs ki Manipur kaino na henna other factors poverty pasha pai da ba pasha ti am thun pai ning ba coffee cultivate taru se kaino sai coffee cultivate taru ba miyo to farmer to musol ba coffee to thara ka madri ki tolak ba hu haira ka ko drugs to kai da madu tar ka mi har kan ni ba kan na te ma di pasha man de ne ba the poverty is one factor I also can be. Saying that last 2-3 years the kind of Manipur's minor drugs Hana Baki Hana transit route or West taking Laga East Sakiba, East like West Sakiba. After the Hendoraga Manipur as I gave raw material to Cincinnati Haraka factory in Sakala, but this is new development in Manipur. Last few years of containerization. Again, poverty
poverty is one factor. Sigi high activity to the option we say. Sai paisa phangge khalaga thole ba kam hone poverty is one factor. Alternative livelihoods like taba. Ji popi thai ba myo itu atopa particular crops horticulture ko hai fruits kamba kari kamba. Thana we can honori, but we face difficulty because poppy is far more profit hit amne heleba. She can work as practical problems and address the other body but the issues that need to be tackled. Law enforcement agencies chumna taro ka dikaim kaide loy na soft to boyam na but there also light it's a whole lot of there are so many stakeholders involved. But sigumba issues say problems sabina Manipuri habitat. Pick up small population, it's hardly 3 billion. Pick up population in labor, Manipur labor music can get habitat. All these different issues needs to be addressed. Political will understand with the cut. Leadership yang depend on sagi problem say effectively deal to habitat. Makatan kung sige ko information agencies strong with the cut yang integrity labor adugumba setup establishment machinery terkatai para matunda mayam tarang bani kilo mapare kilo adu pare ko ta puthura putana gram tara kata ngare me gram nga ko re lemhuri ba gram du uchi ja ke ja we cannot tackle this problem effectively. Awareness kange koi Manipur da si drugs problem there, but even then problems is solved over country. 1991 later in figure everything yemune annual figure from the money 1991 that 30,000 the population that drugs the system was using had money awareness ta koina address with the kata is masai ut kiba imungum da solok pa yaba imungum da lak pa yaba consequences aduma beyond that masai gi sabadagi horga drugs masai gi thabadagi horga different actors and different stakeholders in the role to Karino, Kadai, Swimino, Kaitaragati, Kadagi have to. Those are issues that also needs to be addressed when we go for awareness. Madu mayam to Kangamatung the 10, Madam Sangbuyai. But that's the first step. Complex issue nina gasagi. One aspect katang Yengamadaki Hendora Aga Habitarico. Atoko issues to address the Vidagati. It's going to Akonimasi Pulliba Masigi Timsi, Masigi ultimate solution can palm the target. Maduki Ohensico Manipulation, but drug free Abakan Ohensico, Maduki Pandamdu, Maduki Banglandu, Akoina, Hangbang Namgadari when I Lose NGO roles, NGO Manipur, NGO. The role automatic sawi atau state suka ida suka ke siki haiba si tackle to ke hai tara not only government not only private sector ki individuals na taba also all this saki CEO sing labor sing NGO sing makoi bisu matau tang jam chaw na lai makoi matau dang sine kai no karam da tackle to gani amasung hen effective oi mong da kamai to ka dai we have to masih punna sa mina bata katai lai de tam ko sanga da bani Todong ni nama kata na hanya kasi lete tasing episode tahu ni masih ki organizing amusu masih festival ki behind the scene ko laiba maya pun nampak sigi team sibu pick up tahu itu na sing festival organize tahu itu na ko ki ading talent sing su appreciate tahu iba ko motivate tahu iba ko isu platform masih ki high ba festival sama ko isu ko tungda platform mo oi ki ba yana ba ke mai simbi bai tamakta plus ko ki laiba ko ki social issue sibusu
address tawibagidamagta tasina appreciate tawi konasu government ka kusanaraga satminagani habagi asa thamsabago lainana tangsi tension jage. Thank you so much. Jai Hind. Ikai kumna zariba athoiba mithunglen na athoiba mithunglen gi warol thambi khraba matung asida akhanaba mithunglen gi warol thambi na bagi damak ikai kumna zariba Department of Social Welfare Government of Manipur gi Directors Saru Tamna warol khar thambi na bagi damakta nolokse. Ngasi Ipak Film Production Film Forum Manipur gi meeting makhada pangthokiba anisuba International Short Fiction Film Festival gi award lauthokpagi thorom asida chief guest oina lengsin beriba aigi department bu lamjeng lamtak beriba ikai khunazarba ming oina panjarbada Shri N Joffrey IAS Secretary to CM kai khumna buchari loina nang asigi thorom apu kai khumna jarba mingoina panjarbada oja S Mangol Jao Chairman Film Forum Manipur kai khumna buchari loina na thorom asibu sinbi kiba Ipak Film Production gi entire team amadi kai khumna jarba jury obi kiba oja sing kumna makoina kokno nei kai khumna buchari film sida participate tawbirakhiba tongan ba firm sing mam akhoigi thoramasi mai pakna bo hona bada mateng pangbirakhiba donor sing presenter sing kumna makoina subsan jaraga kai khumna buchari khoigi film festival si silakpa matamda tongan ba donor mayama thokpirakpa yamna laibak phabani handakki festival si sinba matamda donor yamna tholakpa masi Ipak Films ki mingoina panjarbada khoi festival convener oja Rakesh ki achauba thodang nena logjai Manipur da ngasi bawbada tongan ba program silakpada aina yam toina ubasi akhoi gi organizer sing sina mi khara well wishers khara aduga department khara sugumbada donation oina sum chatpa entrepreneur oina leiraba firm oina leiraba aduga masagi establish tawraba hotel sing hospital sing dukan acho basing industry sing sina sponsor tawbugi chang se sum khara watna sum hui organizer sing da choina marak ta dum hai kai gino moi da sponsor to handri di moi da ngasai gi moi gi brand dumasu moi gi product dumasu moi promote to hobo yai festival sigi kuthang da tournament amagi kuthang da se akoina state level tournament ama sille na khalaji any sports ki field da aduga film gi oro drama gi lila gi any festival ama sille competition ama sille na khalaji Manipur da leiriba business tawriba cho bujing kaidobugi sponsor tawningdrino kaidobai donor oiningdrino sini moigi product sisu promote hobo yaba ani mak thongna kanamina ba yaba poramani ada handak Ipak Films na sinba sida sumaina tongan ba private party mayamana donate tawbirakpa mateng pangbirakpa ai yamna nuaijai masigi train je hena sum phagala aga aikoina program ama sinbada yam laina sinba ngamba Laibak ki issue ma lakpa matamda aikoina masi issue sida aikoi punna pungning lupsan minaraga hona minaba ngambagi ahuba khongthang nena laujage atopa mana jury singbu ai pandaba thagataba ngamoi ayuk pung 10 dagi hauraga nungdang pung 3 phawba jury singsina ngasai gi film singsi yengba matamda minute manga khangne hairaga su
film singsi amuk amamam toina khangat laga nainaraga jury manga sina phaminaraga lokthuk lekoi leitana sina sini somda yaningde haibana chingba mayam ama nainaraga nungdang phauba phammaga madusu ingraba matamduda ka manungduda heater ju yaude maipu ju yaude yamna wana khangibani adumaina yamna akhoi angamba thakta film jingsi phajana screening tawbiramba adugidamakta ai thagatpa phongdokchari mayam film kunipan thajalakpani kunipan sigi manungda aikoina award phanghodaba kaidauba ningamdaba dum yaurangani aduga aikoina kajitang hoi aikoi sum kona tana jarakpa kona lakpa wakhal laibuduni khallaba film taruk khaktang khangatpa sigi manungda masing khara hena tara oibiyai train thoi oibiyai tra mari oibiyai nomination oina thangalamaga film atenba jingsi mayam mangda thamamaga diko haiba makhak aikoi phaujai madu matung tarakpa koigi ahum suba edition da hoi department sida di aikoi ai leitabadi ai tambangamde department si leigadauba mi yauri aikoigi marak sida leigadoriba jingda message sima thamjaramge matung tarakpa festival competition silakpa matamdadi sumaina aikoigi kaino haibadi aikoida darkar oirisi award phangiba film du khaktang natte department gi pandamdi department na ngasigi festival chi tawba matamda yamna chawthokchari si karigino hai matamda tielaba matamgi manungda mayamna tumda chada gai hotnaraga wari ibiraga wari puthoaga lam location thidoaga team ji sagalaga film kunipan puthorpajini film kunipan ji artha amamam chen bangaktani loinamak adubu competition oirambagi jury jingna khandaba yadabagi taruk sima khangibani mayamda yohanningi badi akoi film kunipan mak loina yohanningi mayamda film kunipan mak loina yenganningi nainaningi film kunipan sida magi director singsina tongan ba khufong dokta piraiba message mayam je akoi miyam prajada loina yohanningi aduna sumaina yohanningba si akoi da phawbanina mathangi edition dadi Ipak films na sinbiragasu department of social welfare ga khusamnarasu atopa department oiragasu nomination sida masing khrayam na thambiba adoragadi khoigi artist sing da su pungning thogatpa henbata natana leiriba film jingsi miyam da yohanbada su masina hena khudong chagani na khanjai handakida masi akhoigi kokta wakhalda phauraktabagi damakta khoi saruk yabigiba film thajan birakhiba mayamna khoi buwaro biroina khanjai ai thoidongna film gi karigi matangda haijadabida ngasi pullibajigi tanja lauraga drug chaba gi matang chaba horakpagi symptoms kumbada khajikang haininge film jingsi yengba matamda akhoina film kunipan si ai kungani thoigumbadi yengamale taruk kumbamde yenghaudri madu ai yengigena khali kungani thoigumba yengbasida drug ki maramda film di puthoaga khajikang thijanba watpagi mami taba khradum yawi mayamna haina badoina chatpa ngasagi drug chaba matamda mai churaga mai khu chingbagi oiragasu karamba cheda karmaina mai khu chingge haibasi khangphataba dum yauri adu ngasi utkhiba film duda ngasagi asamgi film doirangwani na khanbada maduda ngasagi drug chaba horakpagi manau nupaga mayambaga wari sanabada manau nupagna khuma iba potsi khangdaba manadi magi jamna over kahini over acting tawre or over react tawre na khanba yai aduga drug charakpagi symptoms di hojiki angang du chapchana ulli film duda ngasagi mana drug chaba horakpa matamda mayambaduna kauraga wari sabada mayambagi mitta eye contact tawba ngamdaba yengba ngamdaba phi leigani na paisa lokthokraga phi leiramdaba mayambuna hangdana leire haijanaba khajiktang haibada magi topic si divert tawnaba honarakpa topic si da khana ningdaba aggressive oirakpa khangsau saurakpa masi mayam si drug chaba horakpagi symptoms ni adoma khara research tawbagi mami dum tai sumaina akhoina matung da su tongan ba ai sigi activity mayama film gi mayama torkadaba aduna khangba mayama aingonda ge na khangba mayama su yauri anoba na ha khangba khra wali ba mayama su yauri
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯨꯛꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯃꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯁꯤ ꯏꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯔꯨꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯗꯕꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯆꯠꯅꯩ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕ ꯔꯨꯜ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯤꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯐꯣꯟ ꯃꯠꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯣꯟꯅ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯦ ꯈꯪꯉꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯉꯝꯃꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯨꯏꯅꯗꯒꯤ ꯂꯨꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯅꯥꯏ ꯃꯆꯥꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕꯗꯨ ꯄꯨꯡꯇꯣꯛ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯅꯍा ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦल ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯗ ꯂꯨꯕ ꯅꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯅꯝ ꯃꯍꯥ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯃꯤꯠ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯥꯇꯣꯟ ꯃꯍꯤ ꯇꯥꯕ ꯅꯥꯍꯤ ꯇꯥꯒꯟꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯎꯒꯟꯕ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯏꯔꯤꯇꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯈꯪꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯍꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯩꯔꯒ ꯌꯥꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯥꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯩ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯅꯤꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯕꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯗꯁꯨ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯥꯟꯅꯍꯧꯁꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯇꯧꯍꯧꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯐꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯆꯥꯗꯨꯃ ꯄꯨꯡꯃꯥꯡ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯍꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯒꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯆꯨꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯛꯁ FACTS ꯐꯦꯛꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯝꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯐꯦꯛꯁ ꯑꯍꯥꯟꯕ Fꯁꯤꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯂꯣꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁꯔ ꯖꯣꯐ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯁꯔꯃ ꯕ꯭ꯔಹ್ꯃꯄꯨꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯍꯦꯃꯥꯕꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯍꯩꯒ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯃꯊꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ
Lengket Pirakliba Ikai Kumnajariba Haigrujam Rajan Singh in the memory of late Haigrujam Tombi Singh Ikai Kumnajaribagi memory the Nasike award Asidone Tobirakani Tobal Sang Kembigi Ikai Kumnajariba Jabu Alana Takat Punduk Mathangda Ikai Kumnajariba KK Wahingbam, former announcer, All India Radio Imphal, Best Actor Gi Award donate Tawirapa Ikai Kumnajariba, Stay Selenket Pirknabi Damakta Nolkunangachari. Madam Hemabati. Ikai Kumnajaribi, Madam Hemabati, Wahingbam Hemabati, Principal Bishnupur Higher Secondary, second Best Film Gi Award donate Tawirapa, Madam Lingshin Birakli, Ikai Kumnajariba Chief Guest Madam Laikwina Langjariba, Kudol Asimatang Kudol Taminabi Damakta Nolkunangachari. Ikai Kumnajariba KK Wahingbam Gi Mathangda Dr. Khetri Tama Best Female Actor Gi Award donate Wirakpa Upadhyaksha Imphal East Jila Parisad. Ikai Kumnajariba Stay Selinkat Piraknabagi Damakta Nahagachari Dr. Khetri Tama Upadhyaksha Imphal East Jila Parisad. Mathangda Ikai Kumnajariba Dr. Mayengbam Kamala Chairman All Age Home Lamjing Achoba Best Director Gi Award donate Wirakpa Ikai Kumnajaribi Dr. Mayengbam Kamala Lengshin Birakli Nasigi Thorugi Chief Guest na Equina Chamna Langzariba Kudol Porasimatang Kudol Tamina Bagitamakta Nolna Hagachari Mathangda Kausinjari Thangjam Ujala Devi Best Story Gi Award donate Wirakpa Founder Maryland Finance Thangjam Ujala Devi Founder Maryland Financial Same Sadhana Living Amida Matanol Nagachari. Hauji Lingshin Birakli B Dr. Mayengbam Kamala, Best Director Gay Award Donate Birakpi, Chairman All Age Home Langjinga Choba. Kausinjari Thangjam Ujala Devi, Founder Maryland Finance. Mayamdagi Ahoba Kubaga Matan Nijari, Ikai Kunajariba donors sing asigi, Achoba Matindagi, Asigi Thoramasi Mai Pakna, Pangtok Jabangam Jabaniduna, Equina, Putsiguina, the Wimal, Kaujeroi, Asigi Tanja, the Yamna Chamlaba Kudo Poneki, Malki, Ikai Kunabucha Boina, Equina Kamjabada, Lana de la Lotion Biba, and Hana Kadapakam Doctori. Matanda Kausinjari, Dr. R.K. Nirmala Devi, educationist and writer. Ikai Kunajaribi, Dr. R.K. Nirmala Devi, Best Child Actor Ki Award donate Wirakpi, Ikai Kunajaribi, educationist and writer. Madam Ling Birakli stays the Linkat Pirak Nabagi, the Maktanaluk Nahagachari. Mathangda Waikom Bihari, lyricist All India Radio Infal, Ikai Kunajari Boja Sim Sadhana, Labi Nabagi the Maktanaluk Nahagachari. Taram Nokchari, Madam Dr. R.K. Nirmala Devi, educationist and writer. Mathangda Kausinjari, Sri Waikom Bihari, Best Cinematography Ge Award donate Wirakboja, lyricist All India Radio Infal. Ikai Kunajari Boja stays the link directly. Umnamakna Ahoba Kuba Matanga. Loina Taram Nopina with the Thank you so much, Mathangda Kausinjari, Dr. Kontho Jam Bimola Devi, Special Jury Mention Award Doneto Virakpi, Assistant Professor, CI College, Bisnupur. Ikai Kunajari B, Dr. Kontho Jam Bimola Devi, Assistant Professor, CI College, Bisnupur. Thank you so much, Mathangda. Ikai Kunajari B, Chongtham Jibanlata,
Life Member Patriotic Writers Forum Manipur, Best Film of a Debut Director Gi Award to Neto Birakpai Kai Kuna Jaribi, Stage Selected Birakani, Chongtham Jeevan Lada, Life Member Patriotic Writers Forum Manipur. Thagachari, Aroibada, Ikai Kunajariba, Ahebam Shanti Kumar, Lalambung Makong Infal, Ipak Best Popular People Choice Award Toneto Birakpa, Ikai Kunajariba, Ahebam Shanti Kumar, Lalambung Makong Infal. Mathang asina Film Festival asigi maruoiba Tauburoi Singbu, Ikai Kumna Butchabagi, Tanjadu, Lozari. Ahanbada, Ikai Kumna Jariba Festival Asigi, Director Sri Khwairapam Vishwamitra Singh, Ikai Kumna Jariba Isagi Fibamna Maramoiraga, Nasi Thoramasida Haktinana, Yaubanga Bidabana, Ikai Kumna Jariba Director Gi Assistant Noina, Laibiriba, Hidang Mayu Premchit, Stage Selenka Piratuna, Ojagi Mahus Sinbiraga, Akuina Jamalangzariba, Kutol Podasilogina Bida Magtanolung Hangachari. Hidang Mayum Premjit, Ikai Kunajariba, Lenkat Vietnam with the Matanor Hagachari. Mathanda Kaushinjari, Vice Chairman, International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022, W. Sanatombi, Ikai Kunajaribi, Ichima, Akuina, Yamna, Ikai Kunajaribi, Ichimani, Tongan ba Tabak Thorum Kayada, Yamna, Chombo Togam Lobiriba, Duga Maruina, Anto Festival Sida, Ichimagi, Togam, Sukimatic Jawi, Equina, Pudo Java Silo Zeraga, Ikakunaba, Ucheri, Nasiki Thorumasiki, President to the Nation Biriba, Ojana, Equi, Jamna Pudo Policy, Pudo Tambiani. Mathanda Kaushinjari, Ikai Kunajariba Festival Siki, Convener Rakesh Naorem, Oja, Interpretani Ojagi Yamna, Mamalyam Laba Kudoldi, Asi, Akui Mapata Biribasi, Anahana Tagapa Fondokchari, Oja Rakesh Naorem, Festival Siki, Convener Kipubu. Thank you so much. Mathangdana festival asigi co-sponsor asai kuina lakthokche thu mathangda ochasi traffic jam da leibana mara moiraga Europa ngam kidabo ja maibam itin meitei proprietor itin computerized eye testing and eye care center near UBI Bank Thawat ochas day selected breakna with the noruk na hagachari. Thank you so much, Mathang Asina. Festival Asigi, promoter sing Gimarakta, Gapelina, Namdamasigi, Namachin, Tunkalaklibi, actor ni, Gapelina, Yauragadi stage, the Mutalink, Pirina, made the Makalana Hangachari, Masala, Trigger Managi music at Duga, Mahapu represent the Ubibangamba, Kanamba, Labirakadi, Amutang stage, and Pirina, made the Makalana Hangachari. Howziti? Ekoi award ceremony si langtung na bagi. Maratagi Ikai Kunajariba Ochaki K. Wahiba Best Actor K. Award to Neto Birapa former announcer All India Radio Infant Oja Lapiri Hana Tapiri Amta State Selected Period na Bagi Damang Tanor ng Kachari Oja K. Wahiba former announcer All India Radio Infant. Ikai Kunajariba Nasiki Thoramasi Guest of Honor in the Nation Biriba Sri Ngamamutam Singh Director Social Welfare na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯦꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯦ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯂꯔꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯔꯃꯣꯅꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯪꯗꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯏ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯏꯄꯥꯛ ꯕꯦꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕ ꯃꯁꯤ ꯏꯄꯥꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯛꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯖꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤल्म ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤल्म ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯄꯥꯛ ꯕꯦꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯂꯥꯡꯄꯨꯝ ꯃꯈꯣꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ Vice President ATEREC Award Donor su se selektif bir nabigamda nolukna hangachari. Ngasigi award donor oibiriba Ahibam Santi Kumar Lalambu Mangkhong Impal Vice President Tombi Singh Thaubal Leisangthep ikai khumnajari bising mathang lekhet pek na baidamakta nolukna hangachari. Aduga hairiba felicitation na si tawbing na baidamakta ngasigi chief guest oina election biriba ikai khumnajariba sa Joffrey gi mafamda su nolukna hangachari. Ahanbada Kausinjari Sri Laimayum Bashanta Sharma Brahmapur Aribam Laikai Imphal Anisubada Wahengbam Hemabati Principal Bishnupur Higher Secondary School Ahum Subada Haigrujam Rajan Singh Thaubal Leisangthep Mathang stage lengkhat pirak na bigdamakta nolukna hangachari. Lengkhat pirakliba ikai khumnajariba Haigrujam Rajan Singh in the memory of late Haigrujam Tombi Singh ikai khumnajaribagi memory da nasige award asi donate tawbirakani Thaubal Leisangthep dagi ikai khumnajariba jabu hana thagatwa phongdokchari. Mathangda ikai khumnajariba KK Wahengbam
Former announcer, All India Radio Imphal, Best Actor gi award donate tawbirakpa ikai khumnajariba stage selenket piraknabidamakta nolkna hangachari. Madam Hemabati. Ikai khumnajaribi Madam Hemabati, Wahengbam Hemabati, Principal Bishnupur Higher Secondary, second Best Film gi award donate tawbirakpa Madam Lingshin Birakli. Ikai khumnajariba chief guest na Madam Laikwina langjariba kudol asimatang kudol tabinabidamakta nolkna hangachari. Ikai khumnajariba KK Wahengbam gi mathangda Dr. Khetri Tama Best Female Actor gi award donate tawbirakpa Upadhyaksha Imphal East Jila Parisad. Ikai khumnajariba stage selenket piraknabagidamakta nolkna hangachari Dr. Khetri Tama Upadhyaksha Imphal East Jila Parisad. Mathangda ikai khumnajariba Dr. Mayengbam Kamala Chairman All Age Home Lamjing Achauba Best Director gi award donate tawbirakpa ikai khumnajaribi Dr. Mayengbam Kamala Lingshin Birakli ngasigi thorugi chief guest na aikoina chamna langjariba kudol porasimatang kudol taminabagidamagta nolkna hangachari. Mathangda Kausinjari Thangjam Ujala Devi Best Story gi award donate tawbirakpa founder Maryland Finance. Thangjam Ujala Devi, founder Maryland Finance Same Sadhana Living Amidamatanol Nagachari. Hauji Lingshin Birakli B Dr. Mayengbam Kamala, Best Director Gay Award Donate Birakbi, Chairman All Age Home Lamjinga Choba. Kausinjari Thangjam Ujala Devi, founder Maryland Finance. Mayamdagi ahoba kubaga matang nijari ikai khunajariba donors asigi achouba matengdagi asigi thoramasi mai pakna pangthok jabangam jabani aduna aikoina punsigi oina tawbimal kaujoroi aduna asigi taja sida yamna chamlaba khudol pone kigi maikidagi ikai khundabu chaboina aikoina kamjabada lanadana lawsingbiba hanna khada pangthok jari mathangda kausinjari Dr. R.K. Nirmala Devi, educationist and writer. Ikai khunajaribi Dr. R.K. Nirmala Devi, Best Child Actor gi award donate tawbirakbi. Ikai khunajaribi educationist and writer. Madam Ling Birakli stage talengkat piraknabagi tamakta nolkna hangachari. Mathangda Waikhom Bihari, lyricist All India Radio Imphal. Ikai khunajari boja same saduna laibinabagi tamakta nolkna hangachari. Taram Nokchari, Madam Dr. R.K. Nirmala Devi, educationist and writer. Mathangda Kausinjari, Sri Waikhom Bihari, Best Cinematography Ge Award donate tawbirak boja, lyricist All India Radio Imphal. Ikai khunajari boja stage the link birakli. Umnamakna ahoba kuba matanga loinana taram nokpina wina total khunajari. Thank you so much, Mathangda Kausinjari, Dr. Konthaujam Bimola Devi, Special Jury Mention Award donate tawbirakbi, Assistant Professor, CI College, Bishnupur. Ikai khunajari bi Dr. Konthaujam Bimola Devi, Assistant Professor, CI College, Bishnupur. Thank you so much, Mathangda. Ikai khunajari Chongtham Jibanlata, Life Member Patriotic Writers Forum, Manipur. Best Film of a Debut Director Ki Award donate tawbirakpa ikai khunajari stage selected pirakani. Chongtham Jibanlata, Life Member Patriotic Writers Forum, Manipur.
Thagachari. Aroibada, Ikai Kunajariba, Ahebam Shanti Kumar, Lalambung Makong Infal, Ipak Best Popular People Choice Award Toneto Birapa, Ikai Kunajariba, Ahebam Shanti Kumar, Lalambung Makong Infal. Mathang asina Film Festival asigi maruoiba Tauburoi Singbu, Ikai Kumna Butchabagi, Tanjadu, Lozari. Ahanbada, Ikai Kumna Jariba Festival Asigi, Director Sri Khwairapam Vishwamitra Singh, Ikai Kumna Jariba Isagi Fibamna Maramoiraga, Nasi Thoramasida Haktingana, Yaubanga Bidabana, Ikai Kumna Jariba Director Gi Assistant Noina, Laibiriba, Hidang Mayu Premchit, Stage Selenka Piratuna, Ojagi Mahus Sinbiraga, Akuina Jamalanzariba, Kudol Podasilo Binabita Maktanoluk Hangachari. Hidang Mayum Premjit, Ikai Kunajariba, Lenkat Vietnam ida Matanol Hagachari. Mathangda Kaushinjari, Vice Chairman, International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022, W. Sanatombi, Ikai Kunajaribi, Ichima, Aikuina, Yamna, Ikai Kunajaribi, Ichimani, Tongan ba Tabak Thorum Kayada, Yamna, Chombo Togam Lobiriba, Duga Maruina, Chariba Festival Sida, Ichimagi, Togam, Asukimatic Chawi, Aikuina, Pudom Java Silo Zeraga, Ikai Kunaba, Uchari, Nasiki Thorumasiki, President of the Nation Biriba, Ojana, Akui, Jamna Kudo Policy, Kudo Tambihani. Oja, Nahatan. Mathangda Kaushinjari, Ikai Kunajariba Festival Siki, Convener Rakesh Naorem, Oja, Interpretani Ojagi Yamna, Mamalyam Laba Kudoldi, Si, Akui Mapata Biriba Si, Anahana Tagatpa Fongokchari, Oja Rakesh Naorem, Festival Siki, Convener Biriboja. Thank you so much. Mathangdana Festival Siki, co-sponsor, as I Queen of Tocha to Mathangda Ojasi. Traffic jam the labor Maramoiraga, Europa Kidaboja, Maibam, Itin Meite, proprietor, Itin computerized eye testing and eye care center near UBI Bank, Thawat, Oja stays the link at Britain with the North Nahachari. Thank you so much, Mathanasina. Festival Asigi, promoter Singh, Gimarakta, Gapelina, Namdamasigi, Namachin, Tunkalaklibi, actor ni, Gapelina, Yauragadi stage, the Mutelink, Peri, the Makalana Hangachari, Masala, Trigasu, Managi music at Duga, Mahaku represent the Ubibangamba, Kanamba, Labirakadi, Amutang stage, the Peri, the Makalana Hangachari. Howziti? Ekoi award ceremony si Lantung na bagi. Maratagi Ikai Kunajariba, Ojaki, Wahiba, Best Actor Award Toneto Birapa, former announcer All India Radio Infal, Oja, Lapiri Hana, Tapiri Outer State selected period of the North Nahachari, Oja, Kiki Wahiba, former announcer All India Radio Infal. Ikai Kunajariba Nasiki Thoramasiki, guest of honor in the nation Biriba, Sri Ngamamutam Singh, Director Social Welfare. Aikogi Magiti Lamjariba, Memento Simatang Kudota Pina Bagita Mata, Lordan the Jari. Mayam Mapoda, Jari Wafu Makatana, Ikai Kunajariba Oja, Kiki Wahiba Masi, Matam Kuina, Cancer, Lainana,
yamna kana naduna layuraba matunda ngasi isase yamna kingna yamna phana haiba tare ojana ngasi gi thorom masi saruk yagani haidana engbirakpa mayamna ojagi da makta ahobu kuba amata kibi nori da kare achari kunna maku hakachari Film festival amagi khwaidagi nungairaba mikup amana aikhoi khudimakki mangda leplaraba mikup asida master of ceremony oizariba aikhoi amadi organizer singi mafamdati yamna chauba awaba mikup amasu thokli maramdi aikhoi na lanthok sagadoriba award sing asida phangani haidana thajaba kaya garuna lakhiba kaya hairiba award si phangkhidaba aduga phanglagani khanna harauna ngaijarakpa kayana phangkhiba punamaksing asigi langdai asida lepsariba negi marup priyalaxmi amadi aihangna ngasigi film maker sing amadi producer amadi film ga mari leinariba selenau pumnamakki maphamda nolokna haijari madudi film festival asida saruyaba phangbiba asimak achoba punsigi achievement amani haina khanbiyu haidra nolokna haijari Jury sing amadi organizer na lanthok sagadoriba award sing asida abenba pupiu haina nolok sabagarna haujikti aikoina khorang ngaijariba ngainariba jumba award lautukpagi thorom huduk saraki ahanbada thamjariba award asi Ipak Best Popular Choice Award mayamnasu hena khambiraba masi Ipak Media YouTube channel asida aikoina film sing asi mayamda madugi mayambu yengnabagi damakta thagalaga thamaga maduda likes khwaidagi yamba masingda pijaba award ni duga ngasai convener su thambirabagi matung ina atopa film amana like yamba taragasu atopa film amaga yamna chanaba maramna maduda kitang ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯄꯥꯛ ꯕꯦꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯂꯥꯡꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ Vice President ATEREC Award Donor su say sa rin kaya pinagkabigam ng tanulog ng lechari. ngasigi award donor ibiriba ahibam Santi Kumar dalambu mangkhong Impal Vice President Award for Ipak Best Popular People's Choice Award goes to Ipak. Thank you so much. Ikay kunajariba award asigi donor ahibam Shanti Kumar Dalambo Mangkong Impal na cash award asi pibinabagi damakta talog ng lechari. Lakche haina lojaraga ikay kunajariba ngasi thorom asi guest of honor na citation memento madi cash award kuna bibigani. Best Ipak Best Popular People Choice Award Ibok Director Satyavati Elampi Madi Producer Elambam Shaki Ani Makapir Nabi Damakta Galuk ng Lechari. Mayamna Horanda Nainaba Mikubadun Ikay Kunajariba Singi Marakagi Film Masigi Director Satyavati Elampi Madi Producer Elambam Shaki Stage Damakta Mikapir Nabi Damakta Galuk ng Lechari.
Ipak Best Popular People's Choice Award is prize oina 7,777 ki kids prize oina yaubiriba award ni haiba award si Ipak haiba film asigi directors Saitapati Alangbi winana producer Alangbam Sakhi Anina Nasigi Akanaba Mitunglen Dagi Hariba Awardasi Lobiri. Thank you so much. Sana happy to lagi na bagi daw the long lecture. Matanda ang jury ba award na si Special Jury Mention Award. Karon ba film gi kanana bagi hebado kay na jury ba guest of honor ni maham ni may ako na kami na si. Matanda ang jury ba award Special Jury Mention Award. Hariba Awardasi Lamtok pada seru yabi na bagi damakta Nolung Naga Kuchari, Dr. Kontozam Bimola Devi, Assistant Professor, CI College, Vishnupur. Special Jury Mention Award goes to Lambi. Thank you so much. Ahuba Kubama Nizari. Special Jury Mention Award Lambi Haiba Film Sigi Damakta Award Silowin Abidam to Kochari Mangita. Special Jury Mention Award goes to Mangita for the film Lambi, director B. Roger Devi and producer B. Roger Devi herself. Mangita says an interpreter with the Cherry. Mangita se laki and Lozeraga. Director Su ABDB, producer Su ABDB, Brahmachari Megam Roji Devi. Director these days, and yes, we have the director and producer of the short film Lambi, Brahmachari Megam Roji Devi. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Award Sibu, donate Tobirapa. Sige cash order sibo donate Tobirapa. I Jury Dr. Kothong Bimola Devi, Assistant Professor, CI College, Vestibuna. Cash order sila pagpigay dito na ikay Jury ba cash of honor na memento di citation na pagpigay. Thank you so much, Madam Dela, Best Actor Medal of the Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022. Kanana Karamba Film Ki Actor na panglabagi habito mayam suit na nasay pina mayam na tutol tanjali ba tuman ba short fiction film tarut aduda masidi suit na ibong ki film ki kanang ba XYZ na taragani kanang na taramagani habigi isa su isa na kanjaba actor na mamti suit na rin magani adubo jury sing na kambira magi matumina karamba actor na the jury sing ba ani suba International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 asi Panglabagi Haibado, Ibu Karani Matunda, Bayampuda Kaminasi. Ikay Kumanjari ba award sige donor Oja KK Wanipa former announcer of the radio Ipak Oja stays at the period of the doctor Loruna Lachari. Ikay Kamnazari pa Pirajendro Mitaina Pagi Tamo Kekeki Haksangi Kitang problem de betu mau cincaraga
ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯖꯒꯦ. Best Actor Male for the second International Short Fiction Film Festival goes to Kurajam Rajesh. Thank you. Kurajam Rajesh flexibility. Pumamakna ho bukuba mo tanggaluna na ramna opigani hagapigani. Cash award of rupees 5,555 along with a memento and citation. Matangdala Best Actor Female kanang tarabagi habili kay kunajay guest of honor na Dr. Piramani Duga. Award si po doon ito Birabba Dr. K3 Tama Upadyaksha Infal East Jila Parisasu. Award si Dr. Pinabay Damanta na ikapirag na bagi nulog na hagachay. Dr. K3 Tama Upadyaksha Infal East Jila Parisat. Next, the award for Best Actor Female for the second International Short Fiction Film goes to Ima Sarojini of Ipak. Kausinjari Ipak Short Film Game. Ipak Short Film Game Ima Sarojini, Best Actor Female of the Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022. Ikay kunajay Dr. K3 Tamali Birtabaramara Moyaka, Proprietor MS Purnima Enterprises Nimopang Obi Rani Bera Ipak, Selected Vietnamese Tamagtanor Nandachari. Proprietor MS Purnima Enterprises Nimopang Obi Rani Bera Ipak, Ikay kunajay Guest of Honor Kapuna, Award Sila Hopi Tamagtanor Nandachari. Welcome. Madam Tama. Lang vocal do yam yaad re yam son baita aduda akhodi film de ne son mane son baita Thank you very much for coming out. Inabu taramu tu dari mo program kerana. amagala amene kata madam se apa
Makha tarakpa awardsing asi lauthokpinabagidamakta ngasigi thorom asigi President oina election diriba kaikunajariba Oja Sanjit Sapa Mangol Singh Chairman Film Forum Manipur bu ngalukna hangachari aduga mathangda thamjariba award asi Best Story aduga award asibu donate tawbirapa ikai kunajaribi thamjam Ujala Devi Founder Merilyn Finance amuktan stage selekhe berkabidamukta ngalukna hangachari. Best Story Award goes to Imagi Bungo. Best Story Award goes to Tenjing Pokrambang for the film Imagi Ibungo. Director Gyanan and producer K.A. Stephen Job. Tenjing Pokrambang states that interpretedly. Thank you so much. Cash award of rupees 5,555 with a memento and a citation. Ikai Kunajaribi Award Sigi Toner Hamjam Ujala Devi Founder Maryland Finance Ikai Kunajaribi Sigi Karapapo Anipuna Award Sigi. Thank you so much, Mathandana, Best Editor. Best Editor की donor Ubiribi Naorem Romila, co-founder Ipak Media, stage Telenket Pirak na bagi damakta Nolukseri. Best Editor goes to Anu Upur Mangal Arki. Aho kubang matang jari, luena na Asanggi adum luwa film amani masih kita mak kaput sagi Mangal Arki.
Kurangna Nainariba Award Ahumdu Kutamak Nairi. Third Best Film, Second Best Film, and the Best Film. Ahum Sida Kana Matan Sitna, Mako Matan Tarabaki Habitum Sweden, Kamira. Third Best Film Kanana Tarabaki Habikai Pajariba, Chief Case Makamaki, Kamina Shiduga. Award Sigi donor Hekuzam Raji Singsu says that it could be the Mata and the Jim. The award for third best film goes to Novo Ul. Director is Krishnamani Mothu and producer Ratan Kumar Sharma. Animal states that it could be the Third best film for the second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022. Angopa Oful, Krishnamani Mothu and Ratan Kumar Sharma. Assamdagi Lakpa Manipuri film maker Nipunamakta. Ladies and gentlemen, a big round of applause. We will have a festival Sida Sarukyabi Baduga. Third best film key Manasu Pambiri. Amobo Full director Krishnamani Matu and producer Ratan Kumar Sharma. This award includes a cash award of rupees 11,111 with a citation and a memento. Thank you so much, Matangasina. Second best film of Kamina Siduga. Award is donor Wahing Bam Himabati, Principal Vishnupur High Secondary School, the Kapit Namidamata, Nalukangachari. The award for second best film goes to Awad Chak. Director Satish Moyaki and producer M. Binarani. Second best film goes to Thawan Michak. Director Satish Moyaki and producer M. Binarani. Cash award of rupees 22,222 with a citation and a memento to the second best film, Thawan Michak. Thank you so much. Thank you, everyone. Sa Aruba City, mayamna thorang ngayon ba best film aduli. So just a moment. Kasay mayamna kudong tagjati ba tuman ba film short film adugi manunda. Any cases, ladies and gentlemen, Sweden na disada alam gani sige film sana handa jahi ba best film di manado Sweden na pagani hai ba. So any cases, ladies and gentlemen. I can't hear anything from the audience. Natagana yamna pamu ba jagla haidi adugi film na taran hai base haido pa pamu bor base mayam na kulong tagjati ba tuman ba film taru jury members in the country ba film taru kasi ibo lambi sangbana ba atia imagi ibo mo ano ba uful tuman ba film sinasini isa na Sweden di alam gani hai hadak chahi ismadi ay Sweden na pangal gani hai ba. So one last time, any guesses? Thank you so much for the cooperation. So best film kanana taro we have the kay kumajari ba chief guest ki mapam tadi kami nasi. Award sigi donor koi biriba
Laimayum Basanta Sarma, Ewoda Silan Topeta Sarugabina Bagidama, stays the Kukuchari. Best Film Award for this year goes to Ipak. Best film for the second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 goes to Imagi Ibungo. Ladies and gentlemen, director, Yarnan and producer K.A. Sneaking Job. Animal Station in Kupirak Nabi Dr. Noloka Hadichari. Ikai Kunajariba, donor Nasi Laimayum Bashanta Sharma, film producer and cultural activist, Brahmapur Aribam Lekai Ipa Degi, Nasai Poromasi Nega, Lapira Manipur. Achimba, Okairuna, Lady Great Kunajariba, convener Galun and what Nasi Lapukina Bagida Dr. Noloka Hadichari. Ladies and gentlemen, director for the film, for the best film, Imagi Ibungo. The producer K.A. Sneaking Job and the states that they could be a Dr. Noloka Hadichari. Yes, we have, ladies and gentlemen, a big round of applause. This is the best film for the second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022. This award includes a cash award of rupees 55,555. Ladies and gentlemen, thank you so much to the donor. Ladies and gentlemen, producer K.A. Sneaking Job, Hagachari. Ladies and gentlemen, Yanan, director for the film Imagi Ibungo, the best film of the second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir. Housikti Sagi Tamoida Lebiramba, Langtak Hukumna Kopiratuna Isai Award Sing, Lobi Kramatunga Sita, Toram Maka, Satazanabagi, Torang Tozaki, Masigi Manguinana. Nasi program asibu hobudagi loi pauba hauzik pauba nasai dagi hai program asibu hina nungai na ba ona bada subu tudang yabiribi nasigi master of ceremony uiduna ai gasaru yami nazaribi ai gimaro priya lakshmi langpula pamta ikai kumnaba utpagi tanja do lobjake ai bi kai kumnaba si is Mangul Jau was a chairman film for Manipur was a sina I became Nabasi not to begin. Tagachari Korongi Maka Satazak Boina. Presidential speech Pipina Bagitamat, I could quite put among the Kai Komnazariba, Mingwin Hangatsake, it's Mangol Jow, Chairman, Film Paramanipu, Wahi Mangataradan Punto Piram Nabitamakta, Noluxer. Thank you. For me, this Kai Bia Davanina, I presidential speech, Amtian Pizage. Anirak Suba International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 Ipak film na organized tauraga sponsor na Department of Social Welfare Government of Manipur na taubiba aduga koi film forum Manipur gi meng makhad pangthok seba asugumba ngasi prize yentopai thorum masida daista lengsin biraba masigi chief guest kai khumnajariba and Geoffrey IS Secretary Social Welfare Government of Manipur I kai khumnabadu sari duga ngasi guest of honor in election biriba Sar Ngangu Uttam Singh Director Social Welfare Government of Manipur busu I kai khumnabadu sari
loina khwaidagi maru oina mangda lengsin biriba film ga mari leinaba aduga invitees sing press media pumnamak subsin jaraga ayam ikai kumna badu ucheri aikoina masigumba short film gumba khara aikoina competition ga pangthok se jisugi maru oibati ngasai convener su thambire aikoi ki manipur da karigumba issue ma problem ma leiba matamda film haiba medium sigi matiang laurkanda solve tawna bohona basi aikoi yam ngalingi matamdagi aikoi film na thodang si laurga lakpagi manung channa aikoi satharakpani adra film haiba medium si yamna forceful loiba art form technical art form harsu yare hariba art form si atukki mati mapangan kanbanina art form makal khudimak sidagi khwaidagi mapangkan kanba oibanina magi matiang laurkanda aikoi na masigi medium da masigi through da aikoi na pawji lama piragadi miyam da communicate tawbasi henba aduna ngasi drug ki samesya si lakpa matamda aikoi karamba upay ama karamba khulai ama sijanarkanda praja singda yohongadage naharon sida yohongadage haibaji khanarba matungda aikoi na film gi medium da aikoi sigum program si mamangi sahidagi showna oi hana mamang da so aikoi pangthokkiba mayam laire adubu international gi onadi aikoi anira shubani mamang chahiga adra mathang adum pangthokkani aduna once again social welfare department bo haininga litna thagatsari and then ani shubada amukan especially thanks to jersi ngasigi prizes mayam gi donor mayam se aikoi sidadi yam laibak thibani hairiba donor sing sinatna aikoi si karigum amta pangthok pangam jadaba asoba kol karkhana leibisu nataba aduna aikoi da sponsor tawbinaba kedawna bisi yam wabanina ngasi donor oina songthok piriba mayam punu maksi film forum gi maikai digi amadi ngasi gi organizing committee gi maikai digi haininga litna thagatsari yam tena aikoi gi se khalau daba mayam amagi isa sing mayam gi nuai taba wakat kharsu leiribani adre isa sing inau sing daina arui baina haijening badi yam sengna tawjaba thabakni seng baibu masidagi hena seng madi leiramaroi adubu juri oiriba mi sing si mi ngatani makhoi si robot machine fix tawba yabam tanate aduna aigi wakan magi wakan numiti oiba mood kariguma something little difference leirambadi yai adubu tasengna corruption tawdana adagi karagumba gi influence tawba adudi amata leitre masidi yam open ni aduga tasengna aikoi organizer amta khangdi haibase mase chama da chama chumabani madui khudam haijege ma tentang na mama ngai film forum na sinba manipagi film festival singse state film award show manipur sarkar pangthuiba msfds ta pangthuiba film award ta soi gi sanupi award phangi manipa haidana film forum na siliba asisu aina chairman oidringi da gi sanupi award phangi but aina chairman oiba sahi 2017 dagina still ngasi phobada ai sanupi award phangde aina haijeningi di award phangba ji kana gumana misang changi changdi hainari se hoi asangna ba khara aranba tobusu leirongani hairi ba film forum amadi ipa aikoi pullaga organize tawbi mayam sidadi adugumba gi kargumata leiti haibdo ina khudam khara pijabani aduna aikoina yamna sengna tawjabasina aikoina film manipagi ga tawbasi chairman isa oiribani chairman ni karam film na first tare best tare haibasa amam angajina sakhi oisunu ai khang he lauthok driba numito ai khangde ai cha chairman ni ko aikoina organize tawrini whereas aikoi hairi badu dai khuna kuting jande haijabani handak ki chu cmc amabati election na laibiri juri sing election na laibiri handak ki so ko organizer amatai koi kuting jande sangde yaude kana tai khangde masi yam sengi tawbatu masida kaitang nanthok na jin kaitang khenaba kedoba laibududi oi madudi mioi bani madudi aina khanbaga mana daba laigini madu mai thamjage adana matungdadi aikoi khara hena film ji khangal lakanda nomination khara yamna thamaga haidi wana namjaru mayam dugi kitang nomination ji kitang wangkhalaga miyam da screening tawba khotpada yawba yana ba khara hena aikoi madumadi elaborate tawjage aduna mayam ngasigi sta yam wana namjarakanda award ti phanghodaba mayam dusu leipakini khanbiraga penthopyu mamdi adomna nambiriba
award ti phangaudraba afaba mayam amsu yauri paujin puba hairi bising do khoi yam thubada akhoi local kano singda network singda haibidi impact ISTV Cine TV da akhoi thana nabagi thorang tawjari madugi matam da nambi gi bakudi maksi director sing producer sing kauraga akhoi unaraga wari watai sabagi program phobai akhoi sin nabagi thorang tawjari maramudra adomna wana namjaruriba film ki message tu miyam da soidana yohanna bagi akhoi thorang tawjagi haibu wapam ji tamjabaga loina mayam punmbu ai matang sa kurumjari. Thank you all. Thagachari, Ikai Kunajariba, Ngasiki Thoramasigi, President Shri S. Mangul Jau Singh, Chairman Film Forum Manipur, Thoramasigi, Thoramapugi Warod Marichuna Thambiram Bochabo, Hana Thagat Pafong Dukchari, Aduga Thoramasigi, Bot of Thanks, Lantok Manguinana, Ngasigi Queen Lantok Memento, Si Kakching Degi, Prem Chandrana, Sabi Bani, Aduga Design na Ipak Films ki Maike Degi Tokjaraga, Sabi Bana, Prem Chandrani, Mahakpo Equina, Ikai Kumnabazu Cheri, Hana Thagat Pafong Dukchari. Aduga Ikai Kunajariba Ngasigi Thoramasigi, President Amadi, Guest of Honor na Department Singda Duga, Ikai Kunajariba Thoramapugina Film Forum gi Office da, Equigi Makedagi Memento, Simatan Kudol Tamjari, Office da, Remembrance Amoina, Tambina Bagi Damakta. Aduga Memento Honor da, Lantopina Bagi Damakta Festival Sigi, Convener Oja Rakesh Naorem bu Nolukna Hangachari. Ahan Badekai Kunajariba, President gi Pampam Langda, Memento Simatan Kudol Tamjari, Film Forum gi Office da, Remembrance mo oina thambina bagi damakta aikoina hangachabani. Thagachari, Mathangdana, Ngasigi Thoramasigi Guest of Honor in Election Biriba, Sri Ngangom Uttam Singh, Director, Social Welfare Department, Government of Manipur, Ikai Kundajaribana, Social Welfare Department ki Office Taiko Imaki Dagi, Chamna Kudol Tamjariba Memento Simatang, Remembrance Oina, Thambina Bagdamakta, Kalukangachari. Lananda na laushin biba hana thagachari. Matangasina Thoramasi Loishilakpoina Thoramasigi, Board of Thanks, Thagat Warol, Thambirana Banolukna Hangachari, Vice Chairman, Festival Committee, W. Sanatombi Devi, Ikai Kunajari Bina, Masigi Thoramasigi Thagat Warol, Mayamgi Mafamda, Thambigani. Thagachari. Masigi Let's Make Manipur Drug Free Haiba Team Masida. Second International Manipur Short Fiction Film Festival 2022 ki Award Jan Toksa Bage Thoramasida Lengpi Rakliba Ikai Kumnajariba Khoi Mayampo Ipak Films Production gi Maike Deki Ikai Kumnaba Uchari Thoidok Hendokna Ikai Kumnajari Mingwaina Hangacharabada Siri N. Geoffrey, IAS Secretary Social Welfare Government of Manipur. Loinana Sri Mango Jau Singh, Chairman Film Forum Manipur. Amadi Sri Ngangom Uttam Singh, Director Social Welfare Government of Manipur. Ngasigi Thoramasigi Haijerobada. Shaisagi Silaba Matambu Kaitok Piraga, Toromasibu, Hobadagi Loba Pava, Sarugia Bibidamukta, Hanging Ilatana, Tagato Pundoxa. Department of Social Welfare Association Manipurna Film Festival Asibu Pangtok Sabasida sponsored to Birapaki Damukta, Hanging Ilatana, Tagachava Pundoxari, Loinana, Film Forum Manipurna. Festival asibu sogat pirapagi damuktasu festival committee ki maike daki haningai letena thagatjari aduga MS Purnima Enterprises busu haukiba chahi daki ngasi phauba lepa letena thoromasibu present obibagi damuktasu haningai letena thagatpa phongdoksari aduga ngasi gi thoidok hendokna ikai khumnajariba ngasi gi 28 film Ashigi Equage producer sing, director sing, Aiba Aivi film actor sing. How ki bachahi dasu
yamna thawai yauna phaja phajaba film sing puthok pirakna saruk yabirai handaki sahi busu phajaraba yamna puning loksing oiraba ano puning wakal puthokdana film sing ase puthok pirakbagi damakta su Ipak film production gi maikedagi hainingai leitana thagatba phongdok sari aduga khudong jaba silok jaraga mathangi ahum suba akoigi film festival asidasu suksoi soidana masing hena yamnasu saruk yabiro haina Ipak film production gi maikedagi amukka hanna nongrungna ningsingjari ngasigi thauramasida sai sagi chillaba covid gi waraba chaitheng marak asida koigi thawai hakchang yauna lengbirakliba thauramasigi hawbadagina loiba phawba phambiriba akoigi ikai khumnajariba ngasigi nungsijaraba thauramasibu saruk yabirba khwai punamak aduga press media gi ichini nausing punamak pusu Ipak film production gi maikaidagi nonglukna ikai khumnaba uchari ngasigi ikai khumnabagi waro matang celebration jari Tagatchari ngasigi thormasi hobudagina loiba phawba mapam langdagi lengthoktana punamangna saruk yabiba sinjalangjari basingi maikai loina na koi maikai dagi amukka suhana thagat saba phongdok sari ekoi punamak mathangi sahida ngasi saruk yabiriba mangdleng sanbiriba halaman chesal maindo loina na film bu nungsijaba khwai punamak mathangi sahi ahum suba International Manipuri Short Fiction Film Festival da ekoi amuk hana tek takaidana thengnasi haiba wafam thamjabaga loinana president gi ayaba lokjaraga koi thormasi matang swaida wisin jarage punamak amuk hana khurumjari